Ja sam Igor, a sve oko mene je crno-bijeli svijet. Kako ste vedre, nasmijane i dobar styling imate. A tko ste vi? Odličan styling. Mi smo jedna prpošna mlada skupina. Prpošna. Prpošne smo jako. Vidi se da ste prpošne, da. Plesni klub Division iz Zagreba. Tko radi koreografiju? Ti radiš koreografiju. Eto, najbolje da vi pogledate pa... To je Može. najbolje, Pa to je ćemo onda jako. razgovarati. Može. Ili bazat. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it. Technologic, 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 technologic. Technologic, technologic, Cure, odlične ste. Technology. Odlične, bravo. Technology. Bravo. Bez greške, sjajna koreografija, odlična izvedba, uigrano, maštovito, super. Jedna princeza je izgubila svoju cipelicu. Nadamo se da će neki princ to da nađe. da Sretni nas- nalaznik, molim da se javi na Sretne patike. 0038. Tako je. Možemo početi. Da. 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 Stani. Si gledala Pepeljugu? Ajmo, Igore. Nije ona. Nije ona. Ne možemo dalje. Cure, čestitamo. Evo, ona je. Evo, vidiš. A ti si zapravo ona. Da. Čestitamo vam na uspjehu. Hvala. Ove godine nema toliko puno plesnih grupa kao da ste znali. Jeste znali ili niste znali? Kao su nam rekli. Da, kao bilo kao je, sam propustit ćemo prvu sezonu, tam će se svi ispucat, mi idemo onda same u drugu. Sjećate se... Mene, bilo nam je žao što nismo bili prošle sezone, nismo Pa da im mogli. pokažete. Pa šta su propustili. Mene ovi hipnotiziraju. Da, me meni ovi, isto, mi se vrtaju u glavi od ovog. Eto. Dobro, ništa, radite dalje na koreografijama i vidimo se sljedeći put. Zašto nemate muškaraca u svojoj skupini? A reka, ko bi? Pobjegli su od vas. Dobili ste... Aha, ja ću doći, dobro. Pozvali smo se da dođemo s njima plesati. Technologic, technologic. A? Jesam brz? Gdje si, a i tvoja se bolje čuje. Pa ipak sam bolje. Idemo dalje. Bolje.